Thokozani bafethu igama sasewuyivu simabunda umhla mabunda muhla kacela umuntu ebheka bonke abamcalayo. Sorry, sengengezwa esikhathini esiningi nabanye bayangibuza and then kunale problem le abantu abanayo uma bahamba bayohlola. Guys, uma uyohlola hamba uyohlola and then uhlole ekubeni kube kukhona nawe izinto ofuna ukuzibuza, because there's a reason for wena ukuthi usukume uspende imali yakho for ukuyohlola ukuyenza i-consultation, and then at the end of the day uthola ukuthi uyabuya kodwa awuphendulekanga. So kunomehluko, because uma uyohlola emntwini noma mhlambe uzohlola kimi, mina ngisuke ngingazi ama-expectations wakho, and then nawe usuke kunalezi zinto lezi ezikuphushayo ukuthi uze uyohlola. So uma ufika kimi mina ngiyahlola, ngichitha amathambo noma ngikubamba ngomoya, and then ngitshela lokhu abantu abadala abangitshela kona. So it could be idlozi lakho, could be idlozi lami eli-connected nedlozi lami, and then bese-ke bayangitshela ukuthi kuhambani ngempilo yakho. So ngizokutshela lokhu mina engikubonayo emathanjeni noma mhlambe engikuzwayo emoyeni, and then uthola ukuthi mina ngikutshela ukuthi kunabantu abadala, unabantu abadala, wena unemimoya, and then bese wena awubuzi. Yayizwa lento. Kubalulekile ukuthi ubuze ukuthi nginabantu abadala noma mhlambe kunemimoya engihamba nayo, mhlambe kunabantu abadala abafuna ngithathe umsebenzi, then buza ukuthi bafuna ini laba bantu abadala, isikhwama bani leso, yabo. If awu understand, then kubalulekile ukuthi uphinde ubuyele ekhaya futhi ubuze mhlawumbe umuntu wazi, if mama ukhona, if baba ukhona, if mama mncane noma u-auntie noma ubani noma i-sister noma i-cousin yakini, buza ukuthi ubani umuntu obekane isikhwama esithile, yabo. And then uzokwazi uku-understand ukuthi so if mhlambe kuthiwa nginemimoya, then kusho ukuthi mhlambe ngaba imimoya ebeyi ugogo wayesebenza so, ugogo wayesebenza ngamanzi, ugogo wayesebenza ngamakhandlela, noma wayenesikhwama ayinyanga ayisangoma, into ezinjalo. Then uzo-understand, because excuse me, like akukho sharp ukuthi uhambe uspend imali yakho and then bakutshele certain things and then ubuye unga-understand, because lowo muntu loyo okutshelayo usuke akutshela leyo nto le ayibona lapha, and then obvious if uzombuza ukuthi mkhulu noma gogo ngiyakuzwa uyasho uthi, so engabe lokho kuchaza ukuthini, uzokutshela athi lokho kuchaza ukuthi nokuthi, or uzokutshela a way to find out ukuthi lo muntu okuphathele ini, because kwesinye isikhathi balanda kude, like silanda kude le emumva le ugogo wakho kwakunje, or ekhaya kini kwakunje izinto wena ongazazi, and then kubalulekile ukuthi ubuze, and then la unga-understand khona buza lowo muntu lo okuhlolelayo, noma uhambe ufike ubuze ekhaya, because uzohlale uthola ukuthi uhleli nesipho onaso lapho kuwo, kodwa wena awusi-understand leso siphiwo leso onaso, and then idlozi lakho lizobona ngathi wena awufuni ukwenza lento abathi wena uyenza, awufuni ukwenza lokhu abakuthuma kona, and then akukho right ukuthi uwenze izinto mhlawumbe na ungena sure, because ngikhuluma nje kukhona abantu abanobunyanga like njengami, akungamelanga bathwasiswe ugobela, bathwasiswa yidlozi labo. So imagine wena so uyahamba uyothwasa because uze kuthiwa kunesikhwama sakamkhulu wakho, kunesikhwama sakabani, wena so uyahamba uyobhadala imali eyiphezulu, imali eshisiwe net for ukuthi wena uthathe leso sikhwama lesi, because you didn't understand. Because na kubalulekile ukuthi u-understand amaphupho wakho, understand amaphupho wakho. If awu understand iphupho ukuthi mhlambe iphupho lithi ntola umuntu ozokwazi ukuthi achaze ukuthi iphupho eliso ingabe lisho ukuthini, because bakhona abantu namhlanje bayathwasa of which akumelanga bathwase, idlozi elifuna ukuzithwasisela bona,
Yayibona, so wena mawufika laphayana uthatha umsebenzi bakugajeka, mabaceda ukugajeka idlozi likhuluma, idlozi liwuzi bani bani, kodwa idlozi alifuni ukuthwasa, idlozi lithathele kude. Uthola ukuthi sospenda iminyaka uloku uthwasa because idlozi lakho lithathela kude, and not ukuthi idlozi lakho lithathela kude ngoba lifuna ukuthathela kude, lithathela kude ngoba liyasho ukuthi no, mina I'm not supposed to be here, mina kwame ukuthi ngizenzele ngizithwasisele. Ngizoyenza ivideo echazayo ukuthwasiswa ugobela ukuthwasiswa ugobela nokuthi uthwasise idlozi, because kunomehluko, there's a big difference between ukuthwasiswa ugobela nokuthwasiswa idlozi. Khona amadlozi afuna ukuzithwasisela. So like ipoint lami lisekutheni uma uyohlola kubalekile ukuthi noma ungahamba nomuntu, hamba nomuntu and then lo muntu lo abuze ama-questions. If mhlawumbe uzodinga like interpretation into ezinjalo, hamba nomuntu uzo-understand, because uthola ukuthi uhamba nomuntu othi lo muntu ilanguage yakho akayazi, lo muntu mhlambe ukhuluma enye like a different language, and then wena awu-understand. Like it's very important ukuthi uphume u-understand, because you spend your money sorry, uspende imali yakho ukuthi uconsult ukuthi u-understand, because kukhona izinto ezikusukumisa from phansi la wena ukhona khona. Into zakho ziyabheda, kuyabheda konke kuvalekile, kwenziwani kwenzakala, umshado uyaphela, baklabha ngapha nangapha, uya laphayana ufuna uyu-understand, phuma unga-understandanga via bakutshela ukuthi unomoya, awazi nomoya wakhona, awubuzi na ukuthi umoya wani, kunedlozi awubuzi ukuthi idlozi lani, kunesikhwama, wena into igijimelayo ugijimela ukuthi hayi mina vele izinto lezi vele mina hayi yazini mina vele hayi akuzinto zami lezi. I mean like, but uspende imali, and then at the end of the day idlozi kuzobona ngathi wena awufuni ukwenza lo msebenzi wayo, idlozi uzobona ngathi wena awufuni ukwenza lezo zinto lezo. Sasa uzofuna ukuthi uhambe uyohlola futhi komunye umuntu, ugcine soba yi-serial hlola, uyahamba uyahlola, ayi yazi na ngiyeke ubani bani angi-understand, yazi ngiyeke ubani bani, then you start comparing abantu ukuthi hey ubani bani uyabona, ubani bani akaboni, because wena onga-understand, sometimes ukuthi onga-understand ukuthi lo muntu ukhuluma ngani, because abantu kungaba umthandazo ukhulume kube neyinhlola, ashaye ngomoya, ashaye ngebhodlela, ashaye ngantonto, ngeBhayibheli, ngamakhandlela, okusalayo bazokhuluma into eyi-1 but ngendlela ehlukile, because umessage uyi-1 but then to conveya ngani ngendlela ehlukile, not ukuthi ubani uyabona, sonke siyabona, bonke bayabona, but then thola ukuthi indlela ihlukile. Bangakutshela ngesikhwama, uyatshelwa ngesikhwama, uyatshelwa ngomsebenzi, uyatshelwa ngomoya, uyatshelwa ngedlozi elikhona ku yayibona njalo. So like you have to ask questions, you have to know ukuthi idlozi bani onalo umsebenzi bani odingekayo ekhaya, noma if kumele kufakwe abadala bani kumele afakwe, bani ongamelanga afake into ezinjalo, because ukuthi sofaka into abantu aba-wrong. No, even nendaba yeni yokuphahla bafowethu, like ukuphahla you have to ask umuntu okuhlolayo, because lo muntu okuhlolayo yakhona ubona izibongo zakho, uyakhona ukwazi ukuthi okay wena ungwakabani, mama wakho wakabani, baba wakho wakabani, mama khona babakho bashadile na abashadanga, and then ukuze umozophahla kwamele ukuthi ubize isibongo siphi, phahla isibongo siphi, ucala ngasiphi isibongo, or ungabizi isibongo, biza nje abantu bakini, biza bakomalume, ubiza bakubobaba ekhaya, kubomama makho nasekhaya kubobaba bakho, then kuzoba ne-understanding. I hope bafethu ne-understanda, and then ngicela usubscribe, comment if mhlawumbe une-different comment or different idea to ezinjalo. Subscribe. Thank you so much.